أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوش برن عزیز اف درس ما 24 ج منبهات ابن حجر عسقلانی نو کتاب متام منبهات على الاستعداد ليوم المعاد نو مؤلف مجی تمامتی شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المصري الشافعية. خوش برن عزیز هکا کیف هواش و درس مرا بته هون فیددار ببینی رجامش هوا اوا هون ببی آبونه قنالا مه و هون هر یکی 10 15 20 کا قوت هول چندا ببره هون بکی آبونه قنالا مه هون خلکه حمیای در و دور خواه حمیا بدی زانین و بلاو بکی دواکو استفاده ما اخروی یا حمیا جی چه به ام همه استفاده جی کی معنن امش درو مويتي ام دست ببكي وقال ابن عباس رضي الله عنه باش ابن عباس خديجي رازي بي بوفي رازي بقوتيا في قوله تعالى در حق في آياتها القرآن دهولي قوتيا وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم رب إبراهيم جربان بي چند کلمه که او هر چند کلمه تمام کرن تام پی آنین فقال 10 خصال من السنة 10 خصلت سنتنا او كلمات شدشنا او كلمين او جملين ابراهيم عليه السلام پی آنین تام پی آنین شدشتن او ده خصلتش سنتنا یعنیش عادت و پیغمبر تاش آدم حتی ابراهیم حتی زمان مجی سنت و پیغمبر همیانه او هر ده كلمة اف هر ده خصلته هنا 5 في الرأس و5 في البدن 10 آيده سر مروفيا 10 شيء بنج آيده سر مروفيا بنج آيده بدن مروفيا بدن انش خيلي سروي بدن ديا فأما الخمس التي في الرأس او بنج سنته او تشتكو عادته پیغمبره و آيده سر مروفي شدشتن فالسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وحلق الرأس او پنج تشته پنج سنته آیده سر انسانی چه داشته مسواک استعمال کردن مسواکه یعنی دنان خواه فرچه بکه والمضمضة اول ده بخوارده والاستنشاق اول گپ خوارده دفنا خواه اول دفنا خوارده و کف بکه وقص الشاربي سنبيل خا كرد بكه سنبيل خا نهل والد دريش بكبل نوف دا بيدا سنبيل خا كرد بكه وحلق الرأس سرخوا كرد بكه سرخوا تراش بكه سرخوا كرد بكه وأما التي في البدن أو هر بنج سنة قايدة بدن أنصاني تشتا فنتفو الإبطي كوركيرنا بنشانجو مية بنشانج أنصاني كوركيرنا مية بنشانج أنصاني وتقليب الأصفار كوركيرنا نينوكا جيكيرنا نينوكا وحلق آنتي تراشكيرنا قصاندنا مين دومو مين دو خوا يعني مين حرام بجنا مين دو خوا يعني والختان سنت بين سنت كرنا زاروك مير كوركا سنت بين افجي سنتين يعني او والاستنجاء حاشا طهارت گرتن طهارت گرتن حاشا پیستاهی او پیشاخا پاشاخا پاقش بکب اوه و اگر آفت نبب کجا وعن ابنها سنت پیغمبرانش آدم حتی زمان مج حتی دور محمد و حتی زمان مجی جميع پیغمبرا و همه اف عادت هش برا استعمال کردن بکار آنینا پی آنینا وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال ابن عباس خاطر نقل کردن خدا جراز بگوت که من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة کسی کجار که تنه صلوات بین سر پیغمبر خوده کسی جاره که تنه صلوات بده سر پیغمبر خوده علیه الصلاة والسلام بله
جور که تنه صلوات بده سر پیغمبر یه چوچه به صلى الله عليه عشرة رب العالمين ده صلاة ده رحمته لي ببورينا يده رحمه لي ببورينا ومن سبه مرة كسكو حاشا جور که دجون که بك پیغمبر يعني حاشا حقارت پیغمبر بك سب الله عليه 10 مرات خود تعالى ده لعنته يلي بينا يده لعنته لبينا ألا ترى لقوله تعالى جلو قيت في آياتها نوبيني في آياتها نونري جلو قيت في آياتها نوبيني للوليد بن مغيرة لعنة الله عليه حين سب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تل في آياتها نونري وقت وليد كره مغيرة لعنت پیغمبر خود آنی یعنی حاشا دجون کری پیغمبر لعنت پیغمبر خود آنی رب العالمین جل سب النبي صلى الله عليه وسلم تنابینی خود لعنت الولید کره مغیره آنی وقتی که ولید کره مغیره حاشا دجون کری پیغمبر خود جور که تنه دجون کری پیغمبر خود رب العالمین ده لعنت لآنی سبه الله 10 مرات خدا آلا 10 جرا تحقیر وی کرد 10 جرا حقارت وی کرد تحقیر وی کرد فقال هولی گاد ولا تطع كل خلاف مهین هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين امانت اطاعه وی کسی نکه اطاعه وی ولید کل مغیره نکه وی ولید نکه وی کسی نکه کو اطاعه کل چقا کسی خلاف او نه خلافه حلاف نه خلافه او خلطه حلاف او کو گل صندن ور راست همه صندوقه کسی او که گل صندخار مهینن او کو حقیر او کو الچاخ همازن او کو کنه خب انسان دیگه انسان کم بینه مشاء بنمیمن فسادیه داخل نقبا انسان داشته عالیه دبوتینه مناعا للخیر منع خیریت که منع قنجت که خیریت که معتدن ظالمه و متجاوزکار ظالمه و اثیم گناهکار عطل دلپرچه دلوی هشکه دلپرچه بعد ذلك زنیم پشتی واینها حمیاجی انسانك نه انسان اعتباره انسان زنیمه زنیم معنا چیه؟ یعنی نوف اهلو قبیله خدا اعتبار نابینه نه انسانك مقبوله معنای که اول معنای دیگه های حاشا او ولد زنایه لبله معنای اول بهتره چتره این کان ان کان ذا مال و بنینه چرا هوتیه چمکو بیجه از مال مهیا و اولاد مهنه مال مهنه قرن مهنه منتا کسر سر منینه یعنی خواه مازن دبینه اذا تتلى عليه آیاتنا وقت آیات ما جراحات خواندن آیات ما قرآن جراحات خواندن قال اساطیر الاولین ده بجه اوها چروک و حکاین خلقه برنا حکایه و چروک خلقه برنا يعني چروكن ور حاشا ور چروكن افتشتود بيجي يعني يكذبوا بالقرآن يعني تكذيب قرآن ديك تكذيب قرآن تي بيجي حاشا قرآن ور دديره وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله إبراهيم كنا أدهم قوتيا حين سألوه عن قوله تعالى وتقول شوي در حق في آيات دا برسين وتقول در حق وشوي در حق في آيات دا برسكري برسين چه دشتاو آيات ادعوني استجيب لكم دعا شمبخازن دقنا أس قبيل بكم دقنا أس جوابه هوا بدم رب العالمين هو بيجي ادعوني هون بانكن ما دعاش مبخازن استجيب لكم دعاكو أس جوابه هوا بدم وجا گوتن إبراهيم شيء إبراهيم كورا أتهم گوتن چه وإنا لندعو فلم يستجاب لنا ام دعات كيت كي جواب منای داين ام دعات كيت كي قبيل نابه فقال وجا إبراهيم أتهم هولي قاد ماتت قلوبكم من 10 أشياء قلب هوا مريا قلب هوا دل هوا مريا معنى جبو ده تشتا قلب هوا مريا جبو يقص دعاء هوا قبيل لابا إنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه
هون بيجي ام خدا ناس دكي لبله هون حقوي بينايني حق خدا بينايني وقرأتم كتاب الله هون كتاب خدا قرآن بيروز دخويني ولم تعملوا به هون به عملناكي وادعيتم عداوة إبليس وواليتموه هون ادعات دجمنيا الشيطان هون بيجي ام دجمن الشيطان شيطاني والشيطان جي دجمن مايا هون ادعات دجمنيا الشيطان وهون حال اوا هون يشقارات كدكي دوست هون دوستي تيويتي هون جوه اخوات ديوي وادعيتم حب الرسول وتركتم اثره هون ادعاء حاجی کردن پیغمبر خودت کی هون بیجام حس پیغمبر خودت کی هون ادعا محبت پیغمبر خودت کی و ترکتم اثره و سنته هون ریچکاوی و سنتوی ترک دیکی و ادعیتم حب الجنته هون ادعات کی محبت جنته هون بیجام حس جنتت کی ولم تعملوا لها هوش بو عملنا کی هوش بو جنته ناشخلی و ادعیتم خوف النار هون ادعا خوفش آگیر جهنم دکی اون بیشه امش آگیر جهنم ترسی ولم تنتهوا عن الذنوب هون خوش گنها و نادی من آخش گنها ناکی و ادعیتم ان الموت حقون هون ادعات کیکو مرن حقا هون بیجی مرن حقا ولم تستعدوا له هون خوش مرن را حاضر ناکی و اشتغلتم بعیوب غیرکم هون مجود بعیب خلقه و ترکتم عیوب انفسکم هون ترکا عیب خواب خوادی کی هون دست خوانا دا عیب خواه هم عیب خواه مجول نابی و اصلاحناکی هون عیب خلقه مجول دبی عیب خواب خواه ترک دکی و تأکلون رزق الله هون رزق خدا دوی هوا دخوی هون رزق خدا دخوی رزق خدا دوی او رزق خدا دوی هوا هون دخوی ولا تشکرونه هو شکروی ناکی و تدفنون موتاکم هون مریه خواه دفن دکی هون مريان خد دفن دكي وتاخي بن اخ دكي ولا تعتبرون هون عبرات جي ناصطيني وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقى ما من عبد وأمة دعا بهذا الدعاء في ليلة عرفة ألف مرة وهي 10 كلمات چه عبدك ميرو چه عبدك جن يعني چه ميرو چه جن مسلمان و دعا هبك شوا روژ عرفه و دعا هبك 1000 نقله 1000 جرب دعای بیجه و هي 10 كلمات افجي 10 كلمه نه ثم يسأل الله شيئا بشتي و دعا 1000 نقله اف دعا هكري و وجا تشتش خده بخوازه الا اعطاه محقق خده و بدته ما لم يدعو بقطيعه رحم او مأثم مادم حتی کو دعا قصاندنا مناسبت اقربا نکه یعنی نبجه خود طای من و اقربای من جای بقتینه یعنی در حق قصاندنا مناسبت قنچ یا اقربا دا نکه و یانجی تشت گناه نخوازه محقق خوده و تشت خواسته بدده چه تشت او دعا سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الارض ملكه وقدرته منزهه شعيب قصيرة او ذاتكو عرشوی یعنی عرش مرکز حاکمیت وی آسیمان آیا عرش وی آسیمان آیا عرش وی بلنده سبحان الذي في الارض ملكه منزهه شعيب قصور او ذاتك او خدایکو ملکوی الارضه ملک یعنی حاکمیتوی سر ارضه و قدرته ملکیتوی و قدرتوی یعنی حاکمیتوی و قدرتوی لسر ارضه سبحان الذي في البر سبيله منزه او ذاتكو السر بجه بر معنا بجه یعنی ضد بحره سر بجه رين ويهنا يعني افقو ريتشيك وافرين سروي ارده سبحان الذي يعني مثلا چيا ولي خلقنا دشت ولي خلقنا تاني ريت رو در باس ببه سبحان الذي في الهواء روحه منزهه او ذاتكو الهواء دا راحت يوي هيا يعني انسان هواء نفس دستينه دو دستينه ببي راحت دبه سبحان الذي في النار سلطانه منزهه شعيب قصور او ذاتكو الجهنمه دا سلطان حاکمیت وی هيا يعني او اوگل جهنم او قد جوار مثلا ابو غلقان
اف ولقان و اف آگرن سر روی دنیا جی حاکمیت خود سر همیا هیا. سبحان الذي في الارحام علمه، منزه اوزات کو علم علمیتوی الواتشتکو زک دایکا دا، زک دایکا چه حیوان چه انسان علمیتوی در حق وادا هیا. يعني شو بيجي يصوركم في الارحام كيف يشاء، يعني هوا شو بذا زكي دايك هوا دا هوا ولي شكل ده ولي شكل هوا ده هوا ولي وجود هوا دخل قينا. سبحان الذي في القبور قضاؤه، منزه اوزات كوش عيب قصر منزه اوزات كو القبرادا قضاء ويها، يعني قضاء ويها يعني حكم ويها، يعني حكم بحكم وي افقا انسان برناتشونا قبرادا. سبحان الذي رفع السماء بلا عمد، منزه اوزات كو اب آسمان بلند، يعني بستون بلند كريا اب آسمان اف ستيرو هاي وروش او بعدد بلند كنا بلا ستون بستون، يعني بستون بيستون وبي ام بيجي قابلو وبي ديركت افهمي يعني حوا وهشنا ورانوهيوا انرجيوا ددوا. سبحان الذي وضع الارض، منزه اوكو ارض اخستي بنبيع انسانادا ارض مرا راه خستي. سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه، منزه اوزاتكو نخلاصي ونا ملجأ و ملجأ يعني خبوش بر بختوي خابتنا بر حماية و خلاصي جه خلاصي تنينه شوي إلا بالويفا، يعني مو شوي براوش عذابي براوه تدرنين مو بشته دي سامونه خبوش بر حمايوي و انجخ او مخلاص بكه. وجه کسی بگه و دعای بکه چه بخوازش خوده بدته. وعن ابن عباس رضي الله عنهش ابن رضي الله عنهمش ابن عباس تناقلتين خود جرزي قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجي پیغمبر خود هو لقاتا ذات يوم خوش کو برندلار بلا وده بسکنه ام وده بسکنه ام زیدانه چی ویدیو ما دریج بی حتی درس که ما یاده بمینه خیرو خوشیه دا.